Whawhetai ke e ki pia malo mo e tau toi mawai pongpongi lele koe ni talitali fi la tama whana tau taha katoa pe ke pongpongi ni pia mo e tau proklama krofiama koia pongpongi whalete whake ni aho hiva e mahina koe kosune e wanoa taha fitu pe ko talitali fi la tama whana tau taha katoa pe whia tapa o e ngalo pe ko ke mea mea tato e kau whakataha i e tau proklama krofiama koia o e pongpongi ni whatawa nge pe alo maari ai mea kotoa pia mei a pina pia whawhetai mua ki e ki ko nei toi toloi mo whi unu e tau ngahi mo ui tau tei tu utai ai whakaosinga o i wiki koe ni ko wiki hono wai ni o i ono i mahina o i whanonga anga o i tau ni ko i tau lesoni ka lofia ma ko i ke pongpongi ni o ku to'o pe ia pia mei taha o i tau ngahi lesoni ko i a wiki ni ko i ipiseri e ni ko i ua ipiseri a Paula ke sias ko i o Korinto hofulu maa tolu ko i a wahe pere veso no taha ke ves ko ya hono hongo fulu mafa ua Korinto vai taha tolu pere ves ko ya hono taha ke ves ko ya hono hongo fulu mafa ko e ngai ves whaka osi eni mo e vahe whaka osi o ua ipiseri a Paula ki Korinto pe ko tohi hono ua a Paula ke sias ko ya o Korinto pe teo pehepe ko e ngahi lea osi lea tuku rea mawai ki mua kene tāpuni ai ua ipiseri ke siasi koe ni o Korinto. Pe aku whatu me iai ai whakakaukau. Ka koe whakakaukau o te whito he ves koe hono hongo fulu maa wha. Kau lawa pe mua pe mehe liriu koe ai pāki motua. Pe koe liriu koe ato masu we si ua Korinto pake wahana taha tolu pake ves ana taha whaka ves whaka osi e ni o e ua ipiseri koe ke siasi o Korinto. Liriu koe ai pāki motua pake liriu koe ato masu we si o ku pehina no whakare aua Korinto wahi taha tolu vesa no taha wha koe alo ofa ai eiki ko si suka laisi koe rea alo ofa koe ni o ku liriu e taha o pehe koe kelesi ko tau eiki ko si suka laisi kai liriu e tau masu wesi koe alo ofa ai eiki ko tau si suka laisi moe ofa ai o tua moe feohi o e lau maari e ma oni oni ke ia tiki muutolu ko toa pe e meni koe ka veinga koe e tau kolofiama koe e pongpongi ni o ku to'o pe ia me ngai te fito i lea pe te fito i whakakaukau o i vesi hana hongo fulu mawha ai au pendi ai ka veinga i tau kolofia me pongpongi ni koe keresi koe ofa koe whiohi koe keresi koe ofa koe whiohi o ku ke ilo i koe lea koe nunga ki e Paula he vesi taha wha o wa Korintova he waha koe hana hongo fulu matolu koe lea ni koe uwhangai koe ki he keresi koe ia o i lotu ke whawhatonga ai lotu, pe mko whai ha lotu tuku, pe kone osi ko e lotu, pe aku keresi lewa. Pe koe keresi ko ia, koe keresi e ni. Koe mau e whakakaukau ko ia, i he bes ko ia hana taha wha. Koe keresi ni koe, koe whanongo ko whaanga ko ia e kau lotu. Pe koe keresi ho tau eiki ko si sukalaisi, ofa ai o tua koe tamai, moe whiohi o lau maari e maoni oni, ke tutuku whakatahai mo ki tau tolu i ahoni o tae ngata. Koe whawhanongo i whakelesi ko ia i ni mau ia ua Korinto taha tolu, pake beso na hongo fulu mawha. Koe rea, koe uhinga hana whatu koe whakakaukau koe ki he kelesi, o ku uhinga ia, koe rea, koe hangeha o tāpua ki i ai whihi anga. Ai ku whaitatau ai whakakaukau koe o i kelesi koe o i lotu, o ku whakakaukau tau ia mo e tala koe anō mipa, pake bahe koe hono, pake ves koe hono ua, ke ves koe hono ua fulu mawha, a tala koe ai o tua koe ki a elone koe, taimi koe tene tāpua ki e whana isleri, pene ngā ki rahi rea koe ia. Ke tāpua ki koe sihoba mo ne tauhi, ke malama mai nau o sihoba mo ne watu e ne meri no ke te koe. Aia koe rea e tāpua ki, koe rea e mo ui, o ke hanga release ke whanonga i pia moe fukakai, Uhinga ngā kefu i ngā koe koe kelesi koe o e lotu. Aia koe whai koe e lotu tūku, pa kone osi pia koe lewa kelesi koe. Uhinga kelesi koe ia, hangeha o rea māba, rea tuku, rea ake tāpua ki. O ke release a blessing, speak life, speak blessings. Uhinga koe mātuku koe e fukakai, koe dismiss koe e fukakai koe ia, pia mihe lotu pia koe anga koe ia. Oku nau alu pia moe fu tāpua ki koe ia. Oku nau alu pia moe fu koloa koe. Oku alu pia moe whahinga mo ui koe ia. Pia uhinga ia koe ia ai ngā koe ia ai kelesi koe ia o e lotu. Koe mea lahi e tolu utalanoa ke ai apostolo i heni. Pea ko lawe i beau koe no fatu ai le soni koe ni pea mi topure anga o whamafola koe he ngai CSC.
Ko nga fo ka sapate ko ai weekend ko sapate fo ki fo mafa ko ai tolu taha i otua ai ko otua pe taha ka he persona ko e tolu one God in three person ai ko fo ko ai Trinity o mari fo ke fo to la na pe ko ai Trinity o ke asia i to tapu ka hono mo ni ona o loto pe ia he ne ko ke asia ai lea Trinity pe ko lea ko ni i to tapu hange ko ngai lea ko fa to ngai i to tapu ka kono mo ni ko whakakau ko ia o Trinity pe whakakau ko ia tolu taha i o tua o i loto pe ia i he tohi tapu i ho lau ko ia au hangai pe ko ia ko reson ko ni afi tau tala noa ko ia ke kosperi o kasi pe ia he beso kono taha i pa pe mo paptesa ki na to i wa wheta mai alo me lau mare madan o mi mito to asmo pe ia Father, Son and the Holy Spirit one God in three person ai ko whakakau i a Trinity ai ko the Father, ko the Son and ko the Holy Spirit ai ka whakakau e Trinity ok i loto pe i he tohi tapu hangai tohu pe ko whaka konokona ha masima i hao ki ipu supo asko ia pe ke inu lewa ko i ipu supo o ke te sio ko ke masima ka o ke whakatongai o ku konokona pa ke ilo i lewa e koe na ia e masima ka o ke lewa ko sio ke masima ka o i loto pe e konokona ai malo hi ko e masima ko na ke whakanokona ko i ipu supo ia nea ngo pe o ke as area Trinity ia i toi tapu hangai ko lau e toko lahi ka kono mo ni ko whakakau ko ia i Trinity o i loto pe o ke sio ke masima ka kono mo ni ko inu ko i ipu supo o ko si loto pe masima ko inu o konokona ko ia e masima nea ko ke lava sio ko ki ai ki he masima ka i loto pe no malo hi ona ia ko whakakau ia o sapati ko e weekend ko tolu taha i o tua ko tua pe taha kai persona ko ia e tolu hangai to pe kokoe ke to taha pe ka uye hosino mo loto pa mo lau mari ai ko body soul pa mo spirit but you only one ana whakakau ka whenga pe o tua kene o hifo a whahinga whamatala ke tau lau o mahi no i bei magpusi ai he levolo ko i tangata hi human being ai to atu ko ia o tua ka ke te hanga paula ko ne lea whakaosen ke siasi ko ia Korinto ko le tatau whakaosen ko ne ke lesen ke siasi Halewa he apostolo ko hiko ulaki ipseri ko le finga ke tali ngai fehu ibo ngai polo pale malai ko siasi polo pale mo na Korinto ta ko le finga ke tali ngai fehu iko ia i ulaki ipseri feka au pito ngai le le finga ke fakatolu tolu ko siasi ta ba ipseri ko ya hono ua ko ya paula ko le finga ke fakaloto lahi ko siasi ko le faka osi le tuku le faka osi ves faka osi o ua Korinto ta to ta fa pada ngā ke lewa ai kelesi u tau whaangai ake ko i he lotu. Ai a kone speak life, kone speak a blessing, release ka teki nau tolu ke seas ko i a Korintao. Ne ongo pe ngai polo pale mama ngai mea na nau fowai. Na ne kei rea aki pe ai positive, na ne kei release pe ka teki nau tolu ai blessing. Pe koe kelesi ho tau eiki ko si sukalaisi. Pe a moe ofa o tua koe tamai. Pe a moe feohi o e lau mahari e mana. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ke ia te ki mautolu mawai. Aina ne speak at life. O ko ki tokanga ki hono whenga paula ke ne hanga whenga i ke define ti. Ai tolu taha i o tua, pe ne hanga lewa ve teki ai whakakau ko ia. I he ngau e whahe o tua he taungahi mo ui. Ulu aki ko ne kamata aki pia koe kelesi, li whakatonga e wesi koe al ofa. Pia koe kelesi, ho tau e ko si isu kalaisi. Ai a kune hanga lewa tala noa paula ko si isu kalaisi na ne hau koe kelesi. Kamau te ke whakatonga i ho lawa sione prebahino ulu aki vestaha wha, alifa ke vesa no fulu mamalu. O behai e he kospeli koe na hitohi e sione. Ko Mosese, na e aluhifo ia pa mihe mo unga pene fuaki mai ai whekau ko ia e hengo fulu ki Israeli. Tako si suka lai si na ne hau ia o mai ai kelesi, ta fitu pe ai. Ko le tifaini ko e sione ko ia i he sione vahe ulaki taha wha ke taha balu a Mosese i he whakamotua pa mo si suka lai si. O kune hanga ia whakamatala o kehe au pito ia. Ko Mosese na alifa Mosese o fuaki mai ai whekau i hengo fulu ai ko tablet peka 10 commandments. Na ne fuaki mai ai ko Mosese na e mena ne fuaki mai ko whekau ko i ai hengo fulu. Mosese ko tokota hai na le fuaki mai ai whekau i hengo fulu. Ko si suka lai si na hawa si sui one o mai ai kele si. Kana ikai ki iaha me ena ha si su o mai tau pehe hangi ko Mosese pia hangi ko au e, ko te hitapu e. O ko fuaki ati te hitapu. Ai ko te hitapu ko me ea kehe, ko au o ko kehe au. Ai ko Mosese kehe ia, whekau i hongo fulu kehe. Ai ko ha Mosese o fuaki mai ai mea. Sai, ko si suka lai si na ha si su, nege ha si o mai a kele si. Iyo na ha si su o mai kele si. Kana nege ha mea ai, ko kele si ko si suka lai si.
Hau pe sisu o fuaki mai e sisu a sisu. E ne mo ui. Tamai sisu ko mo ui ko ke lesi. Te ki tau hopeka o te hanga te ki repeat e. Hau mo sese o fuaki mai mo sese fika hango fulu e tablet. Ko ten commandment ko fika o hango fulu. Ko hango matala sioni ko ba uaki to ki lau he vestafa o alu ke vest ko hango tahabalu. Hau mo sese o fuaki mai ai lau mo fo no fika hango fulu. Kai hau sisu ka laisi o ne hau e kai le fuaki mai e ka ne hau o mai. Ai ko hinga ko sisu i ai kelesi. Hawa Moses o fuaki mai ai fika hango fulu kai hawa sisu tala mai ko kelesi e o mai e sisu ene mo ui he ko sisu o ki ai kelesi. Hallelujah. Ko temo to abe utau tala noa he mea ko kelesi o uhinga ia ko sisu klaisi. He ko sisu ko ne fo i mo ui ko kelesi. Oh, hallelujah. O kai ko kelesi ko fo i mea ke hange ko ten commandment, hange ko tablet, hange ko mata lafa hange ko fika hango fo ikai. Ko kelesi ko fo i mo uia na ha mo si suklaisi. Hange be na fa tala noa te tau ngai kalafia mo ko ki mua. Ai alu ko e ka tau e ki pe mo toto. E ko toto ko ko toto ia o mo manu o alu pe mo ia ki he olita. Alu ko e ka tau e ki o fa ia ke na fie tonu ke o tua. He olita a esfei lau. To taha ko i he tau nai alu ai tau ki lahi o le hu ko ia ki he potu ma oli to taha be he tau. Ko ne alu ko ia alu mo toto ia o mo manu. Ko toto ke he ia. Alu a kautala e ki he olita, pe koe ao koe o tua, pe mo toto ke he o fai aki e nau whakawhia ngai ki o tua, aki nau tolu, e nau anghala, pe mo anghala koe o whanua, me takai. Ka koe toto i koe koe toto ke he, koe toto i o mo manu. Ko si sukalai si na hua tuia ke tāpani kare, nei keke ngake ni mai tangatata, koe lotolotonga koe o tua. O hua tua si suia pe mo hono toto koe ia o ona, ke hanga whatongai? Kau taula e kina na alu mo toto ka toto kehe, ko toto ia mono manu, sipi, pulu, mo kosi. Tai hua ta sisu, negi ala sisu ma toto kehe, ala ta sisu ha, mono toto o ona, so koe keresia. Hala mo sese o mai whika hongo fulu, tai hawa sisu mo keresi, ka kofe a keresi, ko sisu kalais a keresi, ko toto ona. Ala kau taula e kifa eke na fie tonu, ke ae o tua ka toto kehe. Tola he kakai, una uofa eke fie tonu ka toto kehe. O e toko lahi ki tonga whaia ke tolo paanga, ta kuato paanga e kai ngā lotu koe paanga e kai kehe, o ke alo tolo aki e toto kehe e kakawa kehe, whewheke ke alu moho toto o ou, alu moho kakawa o ou, o whaia ke howhie, kaka toko lahi e kakai, koe ofi e tonu aki, kaka toto kehe. Whakatika hola kau taula e ki, keke no i loko fu toto kehe, koe toto i whangapulu, kosi pia mo sipi. Whewheke ke alu moho toto o ou, alu pia moho whei lau koe kakawa o ou, o whaia ki ho, whakasake howhie tonu, hawa si sukula lontonga o tua mohono toto ko ia o ona e kai ngā. He ko si su koe keresia. Pea whamanatuang e Paula ki Korinto, ei, pea koe keresi ho tau ei ko si su kalaisi. Ko si su kia e keresi. Oh, hallelujah. Ko si su e keresi. Koe keresi koe fo i mo uia a kalaisi. Oh, hallelujah. Hangalewa e Paula tala ki Korinto, mo manatu ia e keresi. Ho tau ei ko si su kalaisi. Pe mea hono wau tano lewa a Paula ki ai tamai koe ofa ai tamai. Love of the Father. Koe ofa koe a o tua koe tau tamai. E ka inga, koe o tua e tau tamai o ku makehe atu ai ofa, makehe atu. E ne ofa ia te koe. O tatau e pipu he a kakai ku ke iai. O ku ofa o tua ki a te koe. O ku ne ofa atu ki a te koe. Tatawa me pe ko hai fuliki vanu, pe ko hai palaku, pe ko hai atara ki ai. O ofa to sisu ke te ko, ofa te o tua ke te ko. O ku le fehia he me a ko ku ke fai. Hange pe ko ere au ta faanga mahini ki ai, o ku le ofa he to ta fai anga hala. Ka ku le fehia hi anga hala ko ku le fai. O ku ofa to ai o tua ke te ko. Ko hai kovi, ko hai palaku, ko hai fuliki vanu ku ke ai. Tau mu abale o ke tu ke talat ke te ko ai keresi ho tau e ko sisu ko. Tu ke te famana ka te ko ai ofa ai o tua ko tau tamai. O kune ofa mo oni ia te koe. Ule noko peo whakasio ko peha aho te ke whoki mai ki api. Kai ke te hawhi tu uia ka tau pe mo api. O maa whana pe ku lato ai hofi e mau. Whoki mai ki o tua. O kune ofa tu ki a te koe. O kune ofa tu ko hai atakai ku ke iai. Ko hai whahinga mo ui ku ke iai. Tatau ai pepe ko ha. O ofa te o tua ki a te koe. Koe foha koe. Koe ofe fine koe.
foki me pe ko ki api hange ko foki mai e foha mau koloa he ke me te hawhai te tau mo api ko whetu ia ko ke ilo ai ho tu o ngā ho value e iai e mama iai pulu iai mo su ko whetu ne whakaha ia ho tau atahi na tai huki tu ako e foha te foki me pe ko e foha e tā mate ai pulu sino lelei ko pulu tali eiki ke tau katoa foki me pe ko ki api ko ha a puaka tu lo mo eiki ke iai hai whahinga mo ui tolo veka, hai whahinga mo ui ku ke he holai, he mari e mani koe ni. There's no place like home. Hau pe koe ki he otua, hau pe koe ki he otua, he koe ki a hanga halai e lahi. Pau pe e tatau e kakai one matātahi e kei whiunga pe ho peki a, ke ufi e mauhia. Hau pe koe ki he otua, he koe otua e ofa mo oni. He kei ki hatahe ofa i te koe o lahi, he ofa e otua. Whawhetai ke ki ko tamai da mua whae pe whawhetai ke ki ko mari. Whawhetai ke ki ko boyfriend, ko girlfriend, tala mo mo whine mui. Kau ke ki te hatahai e lahiang ine ofa ia te koe. I ofa e o tua ko tamai. Mao pena ke mea ke whia mau he aho ni koe ofa. Mao pena ke he holo, la vea. Ke hao te ama family mau. Mao ke kumi ha wheitu ke ilo e ofa. Hao pe koe ke he o tua. He koe o tua e o ki ai ofa. Pa ke whao si koe whiohi o lau maare manani. And the fellowship, the Holy Spirit. Ko lau mare mana ni koe whiohi. O whia mau ke whiohi. Whiohi bea mai lau mare. Whia mau ke taha bea mai lau mare ma oni e kāinga. Whiohi mau pe mai lau mare. Koe kalesi, grace of our Lord Jesus Christ, and the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. Koe kalesi asisu, mai ofa atua koe tamai, bea mai whiohi e lau mare. Kāinga o whia mau ke tau whiohi bea mai lau mare ma oni. Hallelujah. Whiohi bea mai lau mare ma oni. Tala noa ke lau mareman. O kei toko taha ku alu iho tafa aki. Koe palakteretos. Koe toko taha ku alu iho tafa aki. Ke tokoni atu ke te koe. O kei ke tue noa. O kei ke paia. O kei ke masiva. O kei toko taha ku iho tafa aki. Ko whaam ke hanga o recognize. O ko whaam ke hanga mahinoi. O kei toko taha ku alu iho tafa aki. Toko ni alu iho tafa aki ke tokoni a koe. Hallelujah. Kakapa ke hekeresia siso koe. Koe rea tuku a paula ke siasa kulindo, koe siasi palakutaha, koe siasi kovitaha, koe siasi fere apolo parema. Nane ke rea aki pe ai life, nane ke speak pe ai blessing, speak life ke siasi. O tatau e pepe koe hai polo parema o ke whiangai pe amoia. Malo pe ko huse paniti, pe ko wifi, pe ko whanau. Tatau pe koe hai atakai api ngā oe siasi o ke iai. Pe koe whanua o ke, pe koe department o ke iai. Ko whaami ke speak a life, release e aone a blessing. Pe koe release a blessing ko ia, pe koe keresa tau eiko si sukalaisi. Pe mo ofa e tua koe tamai, pe mo e whiohi o lau maari e manu. Tokanga ke a sisu klaisi mo ne kelesi. Tokanga ke ofa e o tua koe tau tamai. Pe ke tokanga ke whiohi, pe mo lau maari e manu ni. Ke nofo ia i ho mou mo ui i ha. Ne tamai ke ngulotu ia tāpe kina mo e tau taka toa pe. Pe tuku mua ke mau kakapa pe ki ho kelesi, pe mo whakatau ngai ho ofa. Pe tuku mua ke tau whiohi, pe mo lau maari e manu. Ni hapotu pe te mau iai. Ke au pe nge ia mo lang i a sisu klaisi ko alam wha mo ui. Amen.